akademije i njegovo kraljevsko visočanstvo, princ Vladimir Karađorđević, starešina doma Kraljevića Andreja Karađorđevića. Princ Vladimir je iz objektivnih razloga sprečen da dođe, uputio je pismo koje će pročitati Milan Bogojević, naš kolega i prijatelj princa Vladimira. Vaše kraljevsko visočanstvo, vaše preosveštenstvo, sveti oci, uvaženi članovi oružanih snaga, uvaženi gosti, draga braćo i sestre. Princeza Brigita i ja smo veoma tužni što nismo u mogućnosti da budemo sa vama danas i da proslavimo ovaj srećan događaj. Ali nam je izuzetno drago što znamo da je moj brat od strica, princ Đorđe, sa vama. Siguran sam da se većina vas sa velikom ljubavlju seća njegovog pokojnog oca, kraljevića Tomislava, pravog Karađorđevića. Divno je vidjeti da je i kod princa Đorđa ljubav prema Srbiji i njenom narodu isto toliko jaka kao što je bila i kod njegovog oca. Ova manifestacija je za nas posebno, tim više što se održava u Topoli. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim njegovom presveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, gospodinu Milanu Bogojeviću i svim onima koji su zaslužni za ogromnu čast koja mi je ukazana kroz počasno članstvo u vašoj cenjenoj akademiji. Jako sam uzbuđen što vidim da ste uspešno nastavili rad Srpske kraljevske akademije, osnovane davne 1886. godine. Ona je tokom Drugog svetskog rata pretrpela istu sudbinu kao i mnoge druge kraljevske institucije. Radostan sam i što vidim da akademija zaista okuplja neke od najvećih umova Srbije u raznim naučnim oblastima, te time usmerava našu naciju duhovnim i naučnim putem kojim nas je poveo naš voljeni Sveti Sava. Braćo i sestre, danas je Vidovdan, dan kog se mi Srbi sećamo sa velikim ponosom, bolom i čašću po ozloglašenom boju na Kosovu 1389. godine. Od tog sudbonosnog dana kad su se naši poštovani Sveti Lazar i njegovi slavni mučenici borili i pali u odbrani naše drage Srbije, naša zemlja i naš narod su morali da pate i prođu kroz veliki bol, da plate veoma visoku cenu koja je prečesto plaćena srpskom krvlju. Pobeda, čast, poraz i izdaja, reči su koje Srbi veoma dobro znaju. Svake godine se 28. juna mi Srbi sećamo te strašne bitke, ali se takođe sećamo i Svetog Lazara i njegovih mučenika koji su ostavili za sebe kraljevstvo zemaljsko radi istinskog kraljevstva nebeskog. Ova činjenica za mene predstavlja pravo slavu i sećanja njih. Princeza Brigita i ja pozdravljamo vaš humanitarni rad i humanitarne poruke koje šaljete naciji. Ceo humanitarni aspekt Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika je kao dašak svežeg vazduha i mi oboje delimo istu želju kao i vi da pomognemo koliko možemo da bi došlo do ključnih pozitivnih promjena u Srbiji na osnovu kojih možemo izgraditi mnogo bolju i prosperitetniju zemlju i adekvatno brinuti o potrebama onih koji pate. Nikome od vas ne moram da govorim sa kakvim problemima se svaki dan suočavamo u Srbiji. Vi to dobro znate, bolje nego drugi. Vi usred toga živite, to gledate i osjećate tu gorčinu svakog dana. Glad, siromaštvo, bolest, očaj i nezaposlenost su samo neki od njih. Pored tih problema ili u direktnoj vezi sa njima je i problem koji se tiho nadvio nad Srbijom, a tiče se negativnog prirodnog priraštaja kao i ogromnog odliva mozgova sa kojima se Srbija već dugi niz suočava. Pogledajmo samo nekoliko katastrofalnih podataka iz 2014. godine. Rođeno je 67.144 beba, naspram 102.257 umrlih. Ogroman gubitak od 35.113 stanovnika Srbije i to samo u 2014. godini. Potpuni šok sledi kada shvatimo da se ovo ponavlja iz godine u godinu. Želeo bi da ovo pismo završim iskrenim čestitkama svima vama na vašoj posvećenosti i posvećenosti Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika da radeći zajedno stvorimo realističnu platformu na kojoj ćemo graditi bolju budućnost za naš narod u Srbiji. Bog vas sve blagoslovio i dao nam snage da uspemo u našim naporima. Živela Srbija! Iskreno vaš princ Vladimir Karađorđević. Hvala.